John Mahama aden John Mahama uni chasiri aden tina we Jimmy. John Mahama Aboa aden na we kwasia. John Mahama aden we Jimmy. NDC fo nyina mo ye mwa. Every nakwa no. Say Kevin Tyalor didi Ghana judges nyina tema twantra to omo so na John Mahama kotua bribe am ye gya ne de a. Obia me mani green light obia ni John Mahama tema no pa wi anwumre. Say Kevin Tyalor court warrant dane so. Now we see what yes kama NDC ni Chief Justice Aboa no. Say Kevin Tyalor nanti free a. Obi di boni because we insult to John Mahama kwasi ampanyina na John Mahama yire ne yire na ne to se ayicheche kule mapuka no. Never ba ne buo fupa on the internet the almighty Twene Jonas, the king of all map. Also on theater say Kevin Tyalor hwanya mianim the judges for them was super mu asemanya ne kro twitwa ntra to mu so esema ya shawfo na judges no me ma no. Kevin Tyalor so me ya shawfo next year the arrest warrant atuni triso a na John Mahama ama ne judges akwashe Kevin Tyalor arrest case no just say omu revoke omu make case ni useless case. Twene Jonas on theater on that issue no wabe fire wabe bona adwene na Mahama onyina ye ebi akono so NDC fo nyina o maje atemide ni bi na Kevin Tyalor nankasa so no ebi akono widie mo na fe Twene Jonas asa be fire on Igbo king na waga na hanu a je say odina ni abonza fo na say Mahama NDC government entimi nya ne hwe obu pe kwa bisu kwa de defend no wakeka na adwene ewo ho ayi Penyah block media meso asa ni die mo obe like video no ada ma subscribe button so ba click notification icon creators update na ba kire wa adwene de ama me e comment section meso asa obaso no a chibi no for so anya bi ahwe entenye ni ade a etwagu e wo social media montro nya fa Kevin community leaders we be pim Ghana ha no we pim no yenye nim se na arrest warrant eda no so I say his lordship justice arrest for and this particular arrest warrant eto Kevin Tyalor say oba Ghana ha ni hu na ye be che no but last week oba ye no we know yanche no arasa yanche no ema eno akra otimi and anti-copium Supreme Court. Oko appealing the case no. It was Supreme Court. Emma judges 5 for mutina 7 so no. Ebe 4 against 1. Ebe we chira Kevin Tyalor abawene. So Supreme Court omo got 2 aba no. Yes Kevin Tyalor issue no. Yentwam get a case in Yanton Twene now no yetwam. Ama Kevin Tyalor wafa no ho akodi. Ana beka so Igbo king e wa Ghana hanom no. Honorable black one e person defending Igbo king. Ebe chese o papa ikra no. Igbo village ka so o sin wa nyansi eti na papa kwa wase anu no ho edingana fo yamfa ne bo ne enche no e fa Kevin Tyalor nsensem en Igbo king nsem ana do ma Twene Jonas obambi enu abebo gumbi heat enu so permit na enye easy Mahama agene de Kevin Tyalor agene de judges kwa ko transfer so na etwa Kevin Tyalor case ni o ma jomo de na enis fo nyina Twene Jonas eduo mu nyina atem Enti Kevin Tyalor boy country mako fo na America abande no eye Kevin Tyalor Aboa yo na de yakoka ho oni okuja to abra kwankwase afo mienu enti John Mahama adenti na wajimi ayes Aboa John Mahama adenti na wo yakwase John Mahama adenti John Mahama uni twasiri adenti na wajimi John Mahama Aboa aden na wo yakwase John Mahama aden wajimi enti yesi ano ya bre ade NDC aba power enti mu be jimia mu masa akotena opposition bio Ghana fuatu abama no dia expecting say for taxpayers money no etu teacher fuoka make sure say light nyina so make sure say yetua nurse fuoka anya say nurse fuogu strike now this can sponsor kwase mpanti say Kevin Tyalor no they are expecting you say for sikana yedi amount yedi Ghana o mine show san for sikano esumo mine no enkran tukumasi accident kumnipa for bie kwa mu ye ne dual road enu ntini yakoto abama o no me say countries for pen American pe omu bi omu deport obi because of Kevin Tyalor boy oni okuja to abrakwa kotena Washington DC
say ye ma MPP ni visa because Kevin Tyalor oda omo nti odwan. Of course metemian division when BMW SUV powerful empower emunamte nti John Mahama uma me twasere NDC fo nyina mo ye moa every na kwano say Kevin Tyalor didi Ghana judges nyina tema twantrato omo so na John Mahama kotua bribe am ye gya ne dia obia me mani green light obia ni John Mahama tema no pa wi anwumre na say John Mahama nim no so ekwasia no di ni Jimmy say Ghana police mechi obi di John Mahama na tema mebo pam yakobu John Mahama no foolish case. Say Kevin Tyalor court warrant done so. Now we see what yes kama NDC ni Chief Justice Aboa no. Say Kevin Tyalor nanti free a. Obi di boni because we insult to John Mahama kwasi ampanyina na John Mahama yire ne yire na ne to se ayicheche kule mapuka no. Ona man ne to mutumula sakabum. Lordina ona man ne to mutumula sakabum. Sa kwasia ba Lordina ana John Mahama na ni nua Ibrahim Mahama kronfo na se mete se Ghana police kwachi se nipa kro na mebo pam yakobu John Mahama enti efri na kono green light obia ni Mahama atem free because we ya boa ya to abama ye expect se obeba be jimi ti se Aboa abana ya to man. The goal is to say be stop doom so. The goal is to say be 24-hour economy. Enya goal ni say kofa kwase ampanyi no te abrochira 1 hour bia obetima so akoya adwuma ayeye fano en na busuanfo begu Ghana e fa ne kotena presidential house presidential residence. That is not the goal. Enti Kevin Tyalor Aboa no one ne yire na John Mahama wo ba appoint omo no enti wo se wo ya Aboa wei mo ye dan mo belusu ana iboke na won so wa betra TV so say what to John Mahama ne NDC fo no tie mi ye omo ye moa me ka kire Ghana fo so omo ye moa say nyo so omo ye moa nko ma deporto dada ma ko okrum ubeye din a ye din na ne nam ho say John Mahama na Jimmy na say on timi deporto mo a because matia bribe ama na muntie mi ye mumfa mo kwasea entena odi ma metre TV so emfa mo nsensisi mo bo se Ghana fo mfa mo Jimmy nko na mu oni the authorities into authorities ni protect o sa authorities no medi o meko fie ama ya peli do be deport mu nyina ama wakom krom enti se mu ni ma mumfa mo Jimmy kama no ntum se ma betre TV so na mu Jimmy ana ai egeboni bia o wiase bia ntie Ghana fo e ma talk no mo ye authorities no e hye me botom obi antime nkasa na police fo ni protect ye. The authorities are protecting you. John Mahama ni Aboa ni ntia enu ntina yesika de mani nyina nsu ni di amoa latafo moa wabeji musika mutimi ku Ghana ni ko free na me delida ono beba be deport mo ebeba enti se wadwi yo se John Mahama Jimmy nti mu betimi agimi o Ghana ho a me ka kire mo ye de ombe ko fie ye delida obe deport mo nyina akọ ebeba. I'm telling you Ghana nya okrom wo ye de free Ghana and na wo ye de ntime me wo de kingdom ho enkra hene no se o abeka no kure se onimo se Aboa o Jimmy amami akọpo no obia ni wa Ghana ni bia ni wa obetina ho ama NDC fo moa abeton ye freedom di ama mu Igbo fo ama ma bekuye dabi ye nanano mo mebre entim fifire enhwe moja ntumu enyi asase nkunkuru oman Ghana maye na latani Aboa wuntimi metre TV so ntrate Ghana fo se ye maf na Ghana ni bia Jimmy amobema authorities akofa no abodam tiemi ye NDC fo na Jimmy na me na minim so man Jimmy se kamanfo mama enti se o ma Jimmy a
and just on better so forever. Tia mechano, nti Igbo ni bia waye wadwe say, yem panimfo na Jimmy Tiamaji musika nti betimi akeka mo nkwase asem TV so. Ewe akeka nkwase asem akofri no. Momma Patrick Tete na mkoku nya last day ambeku Ghana ni. Muku obi amemebo pam ya bekumu John Mahama no ni policy ni bia ntimi nkogina Igbo ni fie. And use taxpayers money and protect alatani against Ghana ni midonyame. Yes, I John Mahama no ni sure. Me jono midonyame, me jono sure. Me jono because we are boa. Steven Yamansa subscribe, Bianco subscribe, Twene Jonas, Bianco Twene Jonas, Steven Uncle subscribe, say out the no cre, or the one my audio comment by me on my body now by Asheno, Washeno Creno. Steven Tete was it junkie man Kevin Tyalor insulted Nanado, they insulted Nanado, they didn't say anything. No tune for and everybody. And I don't know John Mahama na tia ni kaso ni atem. I don't know normal me hono nyame problem. Ba se teacher for tifie. Omo nkyere nkra de. Nurse fo nya sika because ye ntue omo ka. Ne de Kevin Tyalor to payroll. Ade na betena ho Afro private jet de na betena presidential house na ye feed no. Ayama no V8 ama national security bon ho ban. Eno no aye wesi sa resources we nyina wo kwase mpanyin we ho no eno eche se John Mahama ya Aboa che nipa bia o wiase ti de mecho ni yo se obi nye government worker o ye nto abanyin se we mampanyin ana minister ne na kotena president fie ne man 24-hour security ne the taxpayers money na de betua doctors and nurses and teachers ama o minor running ye ntua omka ne the scan e hwe kwase mpanyin ne na yere mu nyina agu payroll because wajana juma ho abetena Ghana enti esia no Kevin Tyalor no John Mahama tu na betena Ghana oye vice president a wotewa oni John Mahama ni rule your mind enu nti no mko Washington ko shate embassy down American so shate American embassy down Ghana no because omo ya mwa munwene ese mu se Ghana embassy no the same way America ni bia mesalize okopɛ visa aye Ghana fo nko ano saa na America embassy no Ghana ni bia nkosalize okopɛ visa ho e America fo nko anti uko shut down America so ebe shut Ghana de down da bio magimi na junkie life now no ma ya masisi aye number the second most notorious and criminal country in Ghana in the whole Africa in the United States I blacklisted so. Ina John Mahama krona asa di Jimmy akofa Igbofo abegu Ghana ho. Ina Igbofo no area stolen cars. Omone criminals area stolen cars. No omni afa Ghana port. Ina sisi ya no America Trump di abeto so say Ghana ni bia criminal. Sisi ya stolen cars ekwa omochi omo enwesi omochi cars mako 500. Ewo I port ani nyina amo shipoko Ghana ehwo amo Nigeria for Ghana ni sa akro ni poda Ghana ni bia nu a ono ba bruchi se me ba be wiwi ankofo ka free rental company ana car dealership na me de aba Ghana da ebi ni wiase Ghana ni ba be dura bruchi a o pa adwuma bi na akoye yensom no anya kakra lala sulala se ne na busuafo enti sa crime kese we series of crime criminal empire we no e na alatafo na egu Ghana ho na John Mahama kwasia na ma mu full security full soldier kwasia ante TV so ase no kan wante wo si ye taxpayers money na di tua teacher fo ye di tua police fo ne soldier fo no John Mahama me e bo sa soldier fo ne bo Igbo community ho ban wo omu bo Igbo ken no ho ban sa se mu e pa anti John Mahama onye kraman ya foreigner ban na betimi aba obi krom ni ye di soldier for ana police ibo ne ho ban foreign akura ane na mobi kroma ukura usuro say immigration for kura nchu ni porto ntu na ma we ya alert aye ko bisa Ghana for ani nam Nigeria say omo nam a omo police ni kura omo fine omo pe ba bia lata minim Ghana for bebre a omo ko other countries omo fa ko Libya ebi fa Nigeria bi fa Mauritania before omo duru treatment e di omo fam no eye ye nko an ye panifo ye mmoa to the sense alatani time ba no abeto man president
no to TV so di Ghana for atem e threat your mo e dey say sinebo the authorities are behind us and they are defending us, they are protecting us. Into Igbo ni bi amera na the community has school, the community has banks, the community has hospital, the community what kind of nkwasi amamu is this? John Mahama obekofie. John Mahama obekofie we are poor. John Mahama obekofie. John Mahama we are kwasia. John Mahama obekofie. Kwasia ye nananom kwame nkruma mmekunto kwa denden. Enyo mansi wo engani independence ni beto independence na twene. Ene ye deport Ghana for left and right because Kevin Tyalor kwasia ne start here. Ena Igbo fo no so de krono abefra ye din no. Enti Igbo fo ni hwia cast ba Ghana ho say because sisi a Ghana mampanyini kwasia na je bribe no aye omunyina citizen. Ena muntie mi alatani a wo akogye Ghana passport no. John Mahama na jimi no de amawa. Onye Ghana ni ye bepe mampanyini a obeba abechi munyina deport mo. I'm telling you the fact because the good name of Ghana anya meme ba broche foforo na America. Unya kase oye Ghana ni abroni timi tamudu ku rani fie kwa. Meme ba foforo no me ba America foforo. O kase oye Ghana has a better name ewa broche. Nigeria ni bia yempa no. But ene akowie se Ghana ni Nigeria fo na America fo mpeye. Ene dom website say ye rapists, ye criminals, ye criminal empire. I didn't hear because alata fo na egu kromu ono. Omu di bone in the name of Ghana. Ye bechi omu nyina omkura Ghana passport. Nti NDC will go home. Nya wenti na meka ase ento aba mamo. Nti Supreme Court fo ni nyina mu ni twasere mako. Stupid people. Wodi amamente se obi ditina Ghana di judge bi atem. Na judge bi antimi antwa damage. Kevin Tyalor. Na judge kronde ne kwase ya beka se nipa kro di na atem no. Obetwa damage na medonya me judge kro no obedwane afri Ghana ho. Kevin Tyalor no kamo fa no kombe 3 days, 4 days. No bia hu se munyimi ye. No bia hu se oh, asem da quarter obi ntimi mfa ne pe embetwa ntron to judge so. Asem ko court ni enkan wie ya obi ntimi mfa abon amma abonten emeka asem e wo court e say stay court wo. But then ma Jimmy to the stand say mama na look as if say obia timi be kire na dwen e wo asem bi e da court. Obia timi be kan bi enso te nya John Mahama kwase ya katama empanimfo mu nim nyansa di so te se kufo panimfo mu nim nyansa te se atames mo panimfo mu nim nyansa asem kokoto a obia nim se ye kodi ni equally en na asem kokoto obia nim se NDC fo mo na John Mahama se o maguguo enti ye kodi against you ye di in favor of NDC ni Aboa. So enti I'm telling you say obi nim no de ne kwase aka se John Mahama obi adi na temti o ma police abeche na John Mahama no mebo pam yakobo no me stop ne convoy no me attack no owu ana na busiamfo asie no simple enti obi atimi di John Mahama tem because enne no wa man I clear say judges cry di o matem ko free enti ono kwase ampanyini John Mahama na no so nsuo korensani abroman John Mahama obi atimi di na tem ko free. Ene John Mahama uni twasere obi abedu atema ko free unim na osoma police ni baako so nkwachi obi amedonya me abapo untime nkasa ene wujimi nti alatani Aboa timi tena TV so threat Ghana ni ene wujimi alatani Aboa how say o man obi tene man mu no osuru alatani because alatani ne say wa obejimi bia obedile because authority ni nyina hye ne bottom how on my ben o wiase a foreign na betimi aba na ono anya kokoduro se me ma build me community wa ha me kura police kura soldiers me kura mampanyini no up to now John Mahama Aboa ntimi mema statement say alatani claim of ownership of kingdom or kase wo Ghana no mampanyini ntimi nkasa because wato mampanyini no mampanyini ntimi nkasa o say hey mo fa mu Jimmy so me deport mu nyina ana hey munim na mbeye de da mu nyina obi abekọ nikrom hey da bi amala tani akoku Patrick Tete aye foolish case
Aye foolish case ala tani no kura ntimi amagina TV so anka say oh me sorry say me nua Igbo fo no aku Ghana ni na ebe make sure say Igbo community no yenku obi abi odabi ono no e de esi ne bo say they own the Ghana authorities. Now look at this a jimifu edi asu. Look at this a jimifu into your mind, we are not safe. Don't get me wrong, ala tani Igbo ni ori ni Panam. Enti oye den obekum nipa. Enti me ma say omu nkum nipa o ma begu ono on be sacrifice. Enti on my way Kwame Nkrumah man no e de akoduru nie. Kwame Nkrumah man no de akoduru nie. Ano o masa to media fo ni nyina o. Enti u kasa na Kwaku Manu Aboa na o defend omo. O kasa Captain Smart Aboa na o defend omo. O kasa na Kwasia bi e defend omo. O kasa na NDC bloggers ni nyina latafo na sa to omo. O kasa no nyina beguso defend omo. Na sa ni ebu oman. Sa ni ebu oman. Obisi I'm crying for this country. Me de Mahama Kofi ya ni enya leader papa obitima be deport o nyina ma obi akoni krom. Ade na leadership na NDC fo na yam wantia. Yenya leader onim nyansa oba obi deport o nyina ma obi akoni krom. Nti esia no wonama ye careful because esia na John Mahama aton Ghana ma latafo no. Anajo mempie rough. What you say? Oh, froka make sure say onu nua no modos na mo fro. O kona taxi gina baabi anajo na se enipa miensa tim no mo se be hye mfimfin na nipa tim dada nkonkotenam o kona nipa gu akira ankotena front. Ombe kwa kokun because isi ana John Mahama aton Ghana ma alatafo mtimi nya bold bet na TV so e threat Ghana fo e na ye foolish case no. You gotta be more careful. And a John Mahama say odo kwasia atam yesika edi eltia Kevin Tyalor kan untu se wajimi na wonye sika ntua tichafo unhu se we Aboa won to abama say behwe Kevin Tyalor ni na busianfo obi ato abama say behwe tichafo behwe nurse fo beye ka kwan bema 24-hour economy no bema ne nya adwuma nti adan na won forget Kevin Tyalor jimi no na wonye dan already no wadi kan do abeto amani mu America wonu nti na sisi America fo deport Ghana fo nya omo anka ade na South Africa fo na mkromu a obi anche omo even Jamaica fo gukroma obi anche omo den ya Ghana ni nkwa na sisi America fo mpom because Kevin Tyalor Aboa no ene okujata bra kwa akoshate DC down nti omo so shate Ghana down and yesi an wo se wo ma Ghana ni emma Ghana America ni ma Ghana omo so se omo ma Ghana ni ma America simple aye draw nti yesi ana Ghana shate down international countries you know because of mujimi no nti mun learn from mujimi alatani obi ampe no ntu ya alatani citizen wo kroma o se kro no or the document no passport no be di bone sa or the best coming ko for sa because now they say now kro no ababe yeti se o mu kro no tiri amechani yo enti sa alatani ni TV so a offer o momreo na your community ni ya big we own Ghana authorities you know se siano or the criminals ni be gum omuku Ghana for no mo scam ya brofo omuku Ghana for no mo scam ya brofo omuku Ghana for no mo enti siano onama ye careful na nkwasiafo pa ni ato abamom emua ani ato abamom enti John Mahama is a disgrace to Ghana. John Mahama is a disgrace to Ghana. It's just in the history of Ghana. On na kwasia mampanyina wa Jimmy bia ni obedru John Mahama. In the history of Ghana, governance. I'm telling you the fact. What am ye sika ma obadi akoye boxing ama onye skentua nurse foka. O si Chief Justice the sika command benti o kronfo. No akofa kronfo de number abetina so onye Chief Justice. Na kronfo no criminal court warrant da
akwa yi so si yenche no ama date ni 2020 unti a expire wa market unti a expire o asisi ano yentime mani date for fronti ohia arrest unti nka munyimi ya nka munche no be 3 months and 6 months nanka mapelo ya ama no watimi defend da bi NDC fo ne be ka kire am say yakukuru sika de command judges fo na mekra menyin ni say John Mahama be tam taxpayers money no e de command judges fo bia 20 billion say monye na kwase mpanyini ti say Kevin Tyalor nti watu sika we nyina agu on be ka kire na menyin ni o last 2 weeks me ka kire am say Kevin Tyalor e hye Ghana John Mahama e bo no ban wo che sika ma judges nwa chese sika bebrebe we nyina de amajaji because of kwase mpanyina kwase na amagana me wa amagana hwa na ekwache no wote America nka hwa na echi ntu ametra Ghana na ye den entidi entina John Mahama ajimi na teacher fo ntuo mka nurse fo ntuo mka hospital ntimi wrane nti wudi entina wo wajimi edi entina wajimi enti di entina wo ya bua John Mahama na wo di aboa ya to pay roll edi entina wo yakwasia adan enti John Mahama no woti woni Kevin Tyalor ana wodi Kevin Tyalor trum enti oba be expose wo ana enu entina ntimi ntwa trum no ana wodi ni trum ana adan wajimi NDC fo ne se omo ohuye omo hinsa omo du achi kwa o omo so wajimi cha Aboa including national security form du achi omo ka che nze wodi Kevin Tyalor abehye woni nyina omo so wajimi cha Aboa soja fo ni nyina sa no ka kire me. Oh, in the history of Ghana mampanyini bia bako bokofo ntafo ntimi nkumnipa onko abayo omukumnipa se asojafo ne se adom ntiase miyenko chichi nipa bonefo awusi buei o ma omunko miyenko chi criminals omukumnipa buei o ma omunko nti o nipa ewu na ye ofa na se de mampanyini bia bawo alatani bia no timbe kremu kingdom Ghana alatani bia ni otimbe kremu kingdom Ghana onko awaban ade wajimi wo ya Aboa. And John Mahama, you are the most stupid, the most aimless, the most stupid, the most kwasi mpanyini mampanyini. Why ya memo bi attack you who an yesio? Why ya ukoso jimia memo bi attack you because ya mre emma ya nanano mebre na ye mekonko asumu because we jiminti. Abramu no mawu awie enchirima na ebe bra letafo we on be Ghana fo enu ntina Nigeria mampanyini timi mesoja fo koku omo because omo ye fucking omo ye from buku alam e Nigeria omo ya wudifuo enti wo sisa wudifuo begu oman mu na omo treti ni pa TV so na untimi nkasa TikTok nyina kwa timbetena no treti Ghana fo no treti wa treti amaisi a blogger fo ni suro obia suro bloggers ni ba Twene Jonas wan ka bia manya yesuro because akwani se obema attack ye ni nyina obia ntimi nkasa because Ghana police omo nyina John Mahama say show Ghana soldiers ayamu nyina John Mahama show immigration for message o makom krom John Mahama say show nti John Mahama we Aboa enti don ngamro say Akufo-Addo time and na latafo kremu ownership of land ya nkasamre John Mahama Aboa ya ma blogger for sika say Medina tem say Akufo-Addo time and na Akufo-Addo cost of post ma NDC for ntu kwan wo Washington ka be hu dia blogger for be ye say Akufo-Addo time and na yet wana enipa kuboko enipa wu rough ka be hu dia NDC for bloggers yi be ye na bisawo se konfo ni kase kromo a otimbi alatani no eno omkoku Patrick oma misase na busuani ye hwan Patrick na busuanfo nyina NDC fo o free voter Patrick tete omkoku nu afrawo na busuanfo ye NDC fo nti alatani beku a na oba be wiawa o misa ba bia party a join ni oba beku because ye mpanimfo na jimi they sell out ti dia mechoni ye John Mahama yakwasia he's sell out. So until the money is there ebet me teacher for one count teacher for na mu ha me 10 months yentua amka no enya me no maka mu amudi dance every video bia me post bia me to ase ye money nurse for na da bia mu ha me no
Se me meka o meka sa o na yentua muka munya sika nidi munya sika mfidi mo ma munya sika ntua mo ladbe munya sika no sika no ho John Mahama de hwe Kevin Tyalor Aboa ne nkwase ama na hyewofo ma nyina isi ya uru sojafo ne si ya enru o mo school mo Ghana isi Kevin Tyalor lives in Ghana 24 hours o kodi dwane yiri kodi dwa national security guiding to said your president ya the wow e pia police for pia ni pagu kwam enti saa no John Mahama no ye to aba ma Kevin Tyalor na ye to aba ma enti Aboa adenti na kufu ado bae no no kura nkofa akwase mpanyin bi a all man presidential convoy enso dede be no ma ye Ghana ho na kwase akse Kevin Tyalor oban oti lan krusamo V8 ana ye taxpayers money na ama ni V8 ye taxpayers money na ama national security soja fo ne ka kire mi nyina na omusu Chirajo mama, comment section. Hi, Penyah Media.